Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleepers. I got a queen, she lit me to evening. She ripe like a peach and she snapped me the snippet. I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video u kojem nastavljamo slagati AMG-a. Naime, o čemu se radi? Zadnji video vam nisam izbacio već neko vrijeme zato što mi je gužva na poslu i sve. Međutim, radio sam neke stvari na AMG-u, pokazat ću vam sad u nastavku i koje stvari sam napravio i pokazat ću vam koje stvari ćemo dalje raditi. Odrezao sam rupe za ventilatore, ispale su odlično, odrezao sam ih s flexom, ali su top. I sad idemo staviti gore ventilatore, označi di ćemo bušiti rupe, idemo izbušiti po 4 rupe za svaki ventilator i idem do željezara po nove šarafe i matice, tako da to možemo odmah gore smontirati. Evo, prije bušenja rupa za ventilatore izbušio sam ove bočne rupe gdje će se montirati ovo na killer. Sada kada imamo te rupe, još ćemo izbušiti ispod veću rupu i stavit ćemo unutra one pikse sa navojem koje se uprešaju i onda nakon toga idemo izbušiti rupe za ventilatore. Evo ga ekipa, ovo sam učvrstio, svaka strana je na 3 šarafa i sad radim dalje šablonu za zatvaranje ovoga gore. U biti šablonu sam se skoro napravio, sad u biti idem izrezati od aluminija taj komad i gornji i donji će nam biti. I onda ćemo poslije isto tako ovdje 2 šarafa, ovdje 2 i ovdje 2, znači bit će 6 šarafa gore i 6 dole. I isto tako stavit ćemo river nuts ove unutra. Imamo još tjedan dana do CDC-a i sad ću vam u nastavku pokazati šta moramo sve složiti i zašto nismo bili na donat eventu. Na donat eventu nažalost nismo bili iz tog razloga jer vidjeli smo da će kiša padat praktički cijeli dan i odlučili smo jednostavno naići dan prije. Auto smo mogli praktički složiti, međutim odustali smo od toga i odlučili smo složit ćemo sve po pesu polako. Nećemo ići na taj event jer nema smisla ako kiša pada cijeli dan. Tako da u biti sada je tjedan dana do CDC-a. Pokazat ću vam šta imamo sve za napraviti, šta sam napravio u međuvremenu. Spremamo se lagano, update ću vas o vremenu, koje vrijeme i sve i planiram da probamo auto još prije CDC-a. Evo ga ljudi, ovu pregradu smo kompletno napravili, zadihtali. Ona je gore, izbušene su rupe za cijevi za vodu gdje će ići, cijevi za gorivo gdje će ići. Znači taj dio smo zatvorili, isto tako napravili smo i šajbu za gore.
još treba napraviti neke sitnice, nekakav spoj koji će ići za lim i tako u biti ostale su sitnice oko toga. Ovdje imamo custom posudu vode od nekakvih 2,5 litre koju mi je napravio Tompa. Nju ćemo koristiti fino iza, pokazat ću vam, paše odlično. Isto tako ovdje imamo pumpu na nosaču napravljenom i još ćemo ga odići od poda. Pokazat ću vam isto u nastavku kako nam mora doći točno pumpa. Fittinzi na motoru su spremni, zegeri su gore sve, ovdje nam ide termoprekidač koji će paliti pumpu vode, a iza će nam biti drugi prekidač na killeru koji će paliti ventilatore. Ovo su crijeva od vode koje ćemo koristiti. Crijeva od vode su užasno jaka, avionski program i trebalo bi biti brutalno i doslovno ne bi trebali nikada imati problema s tim crijevima. Naprijed sam spojio u biti sada ova crijeva, nisam vam snimio timelapse, rezao sam crijeva i sad sam ih samo grubo pripasio gore, moramo ih još naravno oprati i sve. Ovdje nam ide termoprekidač koji sam isto zašrafio kao što sam vam rekao i tu nam se spaja na vatrozid crijeva oba unutra i onda odotud nastavljaju ići unutra ponovo. Kroz ovu rupu taman će prolaziti. Ventilatore sam na killer isto složio. Sad idemo smontirati taj killer sa ventilatorima gore na ovu. Killer je montiran gore, komplet sa ventilatorima, sve fino može malo raditi u gumicama, tako da ništa nije pod opterećenjem i da ništa ne pukne od sila. Isto tako posuda je tu naslonjena gore, još ju sad moram ići oprat. Crijeva su sva povučena, sve je spojeno više manje, sad moram kompletna ta crijeva skinut i oprati. Zapravo zgura pere crijeva tamo, ovdje je već 2 crijeva oprao, to su nam crijeva koja idu sa motora do kabine i tu dole sa motora do kabine. Tako da u biti idem sada ispuhat ovaj tu dio, ovo je već sve očišćeno i kad ovo ispušem možemo ići spojiti ova prva crijeva i zašelnati ih, zategnut i sve. Spojili smo vodu, sva crijeva smo oprali sve, idemo sada točiti vodu unutra. Držite fige da cijeli sistem drži, da nam nigdje voda ne pušta, sad ćemo vidjeti kako će biti situacija. Sad ćemo vidjeti, ne znamo, sad ćemo vidjeti uopće ne znamo koliko vode ide unutra. Ali sigurno preko 20 litara. Evo ga, sad spajamo ljudi pumpu i sad ćemo vidjeti kako vrti. Nema, suha je pumpa. Nije došla voda do nje. Evo ekipa, vodu smo kompletno spojili. Uzračili smo sistem, pumpa sad dobro vrti. Međutim ovdje na motoru nam ovi fittinzi neće biti dobri. Znači tokar je to napravio na glodalici da bude kao original i da sjeda na zeger. Međutim to nije dobro zato što ovo radi. I tu će nam vjerojatno brzo izbiti voda kad dođe do tlaka, kad se zagrije.
tako da smo odlučili da ćemo ovo komplet zavariti, bez ovog zegera, bez ičega, ići će komplet s kućištem gore, isto tako i ovdje dole gdje je vodena pumpa. Sad, danas je ponedjeljak, 1. maj, sutra je utorak, tek sutra ujutro varioc može to zavariti, tako da sve manje i manje nam je vremena do utrke. Auspuh sam isto stavio gore, sve smontirano, međutim imamo još nekih problema sa rezervarom, ne znamo kako ćemo točiti gorivo. Moramo neko crijevo Fi 40 naći i nekakav čep na kraju da možemo staviti, o tom još moram razmisliti šta ćemo točno napraviti. Dok to razmislim i sve, mi idemo spojiti gorivo za sada i kad spojimo gorivo praktički možemo upaliti auto tako da napokon čujemo zvuk AMG-a sa ovim novim auspusima. Gorivo je spojeno cijelo, ovo su dva crijeva koja ćemo stavljati sad u karnister, iz karnistera ćemo gorivo pretočiti u ovaj surf štang tako da možemo upaliti auto. Rekao sam vam, imamo problema sa rezervarom, tako da to ne možemo sad odmah riješiti da stavimo rezervar. Izvadit ćemo gorivo iz karnistera, da se napuni ovaj surf štang i na njega sigurno auto može raditi 1 sat vremena. Tu ima nekakvih 3 litra skoro, 2,5-3. Uglavnom sve je spremno, gorivo smo natočili kao što ste mogli vidjeti. Došao nam je Luka završava struju, spaja do kraja. Termoprekidači koji će paliti ventilator i naprijed je termoprekidač koji će paliti vodenu pumpu. Jel bi to dobro, Luka? Trebalo bi biti, valjda smo gotovi za pol sata. I onda ćemo vidjeti kako AMG grmi sa novim auspusima koje smo napravili. Jedva čekamo to čuti. By the way, 1. maj je, tu je ekipa došla, pečemo roštilj, to Deni, bok, tu je Ana, tam je zgura nekamo tišo, roštilj se dimi i ništa, čekamo da upalimo auto. Spremili smo sve, Luka je spojio struju, složili smo gorivo, zezalo nas je gorivo, curilo na par mjesta, ali uspjeli smo riješiti. I idemo sad po prvi put upaliti AMG-a za 2023.
Matica. Ljudi moji, vidjeli ste, upalili smo AMG-a, radi brutalno, prima gas kao nikada, znači toliko brutalno prima gas da to nisu istine. Luka se sad zainati, hoće staviti KN filtere unutra da ga čujemo iz usisa još bolje. Pa to je još jedino ostalo, ajmo još to riješiti gotovo. Tako da Luka ide složiti sad KN filtere unutra, ovdje su nam novi novcati filteri. Nemojte se ljuti na mene što sam ovako crven, zato što sam alergičan na alkohol, žao mi je. Ali danas je 1. maj i roštiljali smo i morali smo popiti malo, tako da ono. Uglavnom, složili smo AMG-a, upalili smo ga, sve radi vrhunski. Ostale su nam neke sitnice za napraviti, kao što sam vam rekao, moramo zavariti ove fittinge napred i još neke ostale stvari. Iznenađeni smo sa svim. Znači, auto prima gas još bolje nego prije i prije ga je primao vrhunski, sad ga prima još bolje. Hladi se brutalno, znači temperatura dođe na 86 stupnjeva, padne na 80 za doslovno 20 sekundi. Tako da mislim da je to brutalno i to tu na mjestu, a kamoli na stazi gdje ćemo se voziti, gdje će mu još zrak dolaziti, znači da će još brže padati temperatura. Uglavnom, to bi bilo to od ovog videa. U idućem videu se spremamo do kraja do CDC-a. Znači, ostalo nam je još staviti gevinde, naravno posložiti cijeli body kit, posložiti žice, izolirati unutra i sve. I onda smo spremni u biti za CDC. Imaš nešto imaš, leći tu. I ljudi moji, to bi bilo to od ovog videa. Složili smo sve što smo mogli složiti, upalili smo auto, provjerili smo sve radi vrhunski. Ostalo nam je još zavariti ove fittinge, staviti nove gevinde, to ćete vidjeti u idućem videu koje nove gevinde idu na auto. I to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali, lajkajte, subscribeajte se na kanal ako već niste i to bi bilo to do idućeg videa. Stay tuned! Yeah, I'm gonna take